Zdravo, ja sam Milica Venoma sa bloga Venoma Fashion Freak i dobrodošli u moj novi video. Danas sam za vas spremila recenziju noviteta iz Golden Rose-a koji su nam ljudi iz Golden Rose-a spremili za kraj leta, odnosno za ovu jesen. To je sve stiglo kod mene prošle nedelje u ovoj kutiji, ovdje ima dosta proizvoda. Ja inače ne snimam unboxing videe iz čistog razloga što ne želim da vam pokazujem jedan te iste stvari dva puta, a i nemam vremena za dva videa nedeljno. Trenutno takva je situacija, tako da sam dala sebi malo vremena da se upoznam s ovim proizvodima kako bih mogla sve lepo da vam ispričam. Preći ćemo odmah na proizvode. U startu jedna mala ispravka, nisu samo Golden Rose proizvodi u pitanju. Ovdje se također nalaze i novi Teresa proizvodi za oralnu higijenu koje Daniela Komerc sada uvozi. Ovo je nešto novo. Ja sam dobila jednu četkicu za zube za izbeljivanje zuba, ovako simpatično šarena, ja je još nisam otvorila, kada mi bude trebala nova četkica planiram da je probam. A tu je također i pasta za zube isto od Trise, ja se nadam da se izgovara Trisa, a ne Triša, na primjer. Ova je jedna onako fina pasta, vučena mentol, šarena je, nije nešto mnogo ljuta, tako da ako volite takve paste, ovo možete da isprobate. Prelazimo odmah na šminku, znam da vas to najviše zanima. Ovdje kod sebe imam novi Golden Rose Long Stay Matte Foundation SPF 15. U pitanju je tečni puder, sad ću ga izvaditi, samo da vam pokažem pakovanje. Ovako izgleda sa druge strane. Ima faktor 15 za zaštitu od sunca. Ovo je deo Long Stay kolekcije koju sam ja već recenzirala pre nekoliko meseci. Ostavit ću vam link ka tom videu ispod i u suggested videos ako ste propustili, da možete da pogledate. Poenta Long Stay proizvoda jeste da oni ostaju na licu duže nego standardni proizvodi. Konkretno je u pitanju nijansa 05, to je jedna jako svetla nijansa. Mislim da će meni savršeno odgovarati na zimu, ali kako sam se vratila sa odmora skoro, sad sam malo tamnija od ove nijance. Tako da ne nosim ovaj puder danas, ali mislim da ću ga svakako koristiti na zimu. U pitanju je pakovanje od 32 ml, ja mislim da je ovo staklena bočica. Vrlo slatka, vrlo elegantna na pumpicu. Meni lično je potrebno 2 pumpice za celo lice. Ono što sam primetila kod njega jeste da zaista dobro matira, pokrivna moć mu je srednja. Jako lepo se setuje sam od sebe, nije mu potrebna pomoć. Ono što sam također primetila kod njega jeste da mnogo lepše izgleda kada se nanosi beauty blenderom u odnosu na to kada se nanosi četkicom. Ja imam suvu kožu lica i ne prosijavam, tako da nemam tih problema, ali sam čula od drugih devojaka koje imaju masniju kožu od moje da jako dobro matira i da su vrlo zadovoljne sa njim, a ja sam također jako zadovoljna ovim proizvodom, tako da mogu vam ga toplo preporučiti. Cena je negdje u rangu ovakvih drogerijskih pudera, tako da mislim da je to skroz ok. Treba biti oprezan sa pumpicom, pošto zaista dosta hoće da iskoči napolje. Ovo je najmanje što mogu da izvučem, ali čisto vam pokažem teksturu. Jedna lepa kremasta tekstura, pokriva kao što vidite jako lepo, tako da svakako preporuka za njega. Nastavljamo dalje, jedan od noviteta koji želim odmah da vam pokažem jeste Golden Rose Lip Barrier Transparent Lip Pencil. Ovo jeste providna olovka koja služi da vam drži ruž u okvirima u kojeg ste ga stavili. Ovo je nešto što je meni trebalo jako dugo. Sad, evo od prilike da vidite kako to izgleda, ja sam je već malo istrošila. Ova olovčica ima jako kremastu teksturu, možete koristiti i kao labelo, ali vam to ne bih preporučila zato što se dosta brzo troši. Međutim, mislim da je cena negdje oko 150 dinara, tako da mislim da je jako priuštivo i da svakako trebate da probate ovo. Kako funkcioniše? Tako što nanesete ruž i onda oko ruža nanesete ovu olovku. Ne mogu da vam je sočujem jer je providna. Mogu vam reći da se može koristiti i kao vosak za obrve, ako vam je to interesantno. U svakom slučaju mislim da ovo svakako vredi probati i mislim da zaista pomaže da se ruž ne uvuče u bore i ne sklizne sa usana. Idemo dalje, ovo su zapravo favoriti iz prethodnog videa, iz prethodne recenzije, samo što su stigle i neke nove nijanse, odnosno drugačije verzije ovog proizvoda. U pitanju je senka u olovci, ja konkretno ovdje imam nijansu 12, koju trenutno imam na očima. U pitanju je nijansa koja je nešto između sive i brown. Ovako otprilike to izgleda.
Ove olovke se mogu koristiti kao eyeliner, mogu se koristiti preko celog kapka, ne preslikavaju se, ne mrdaju nigde, blendaju se malo teže, treba vam dobra četkica, ali daleko od toga da ne mogu da se izblendaju. Ja ih mnogo volim zato što mogu sa jednom ili dve ovakve olovke da pokrijem ceo svoj eye make-up, bez da se nešto preterano trudim oko toga. Korekcije posle toga nisu potrebne, tako da mislim da je ovo jedan sjajan proizvod. A druga olovka koju ja ovdje imam danas je još više cool po mom mišljenju, jer je u pitanju glitter eyeshadow crayon, odnosno to su te šljokice koje ja imam u uglovima svojih očiju danas. Ovo je fenomenalno. Mislim, zaista fenomenalno. Vidjela sam na Instagramu Golden Rose da ovo postoji u još nekoliko nijansi i ne zna se koja je bolja. Ovo možete koristiti i preko celog kapka i samo u uglovima kapka. Kada ga nanesete neće mrdnuti nigde. Malo se teže skida posle kada skidate šminku, ali možete se izboriti sa njim sa malo dvofaznog skidača za šminku. U svakom slučaju meni se ove olovčice mnogo dopadaju. Idemo dalje, prelazimo na još jedan novitet. U pitanju je Golden Rose Ombre Top Coat koji izgleda ovako. Znači, ovdje imamo dve nijanse, nijansu 01 i 02, jedna vuče na rozikasto, druga vuče na crveno. Zašto je ovaj top coat ombre? U suštini ideja je da na jedan okat namažete jedan sloj, na drugi dva sloja, na treći tri sloja i da samim tim imate taj ombre efekat na celoj ruci, a ako ste dovoljno vešti onda možete da se igrate sa slojevima i na jednom noktu i da na jednom noktu napravite onaj popularan ombre efekat. Dakle, ovo je nešto novo, cena je dosta priuštiva, nisam ih još probala, planiram da ih probam, ali trenutno imam ovaj lak na noktima, tako da mislim da se neće nešto mnogo vidjeti ako probam sad. U svakom slučaju javit ću vam kako je to prošlo. Sljedeće su na redu dve Golden Rose palete, Correct and Conceal. Ovo su palete iz iste linije, s tim što je jedna paletica Concealer Cream Palette, odnosno ovo su kremasti korektori, a druga je Camouflage Cream Palette. Ovdje se također nalaze kremasti proizvodi, ali imaju drugu funkciju, odnosno oni služe da ih stavite ispod pudara i da zakamufliraju nepravilnosti na licu. Pakovanja su fenomenalna. Vidjeli ste one recenzije za Maybelline palete senki, ja mnogo volim kad se ovako sve vidi kroz pakovanje da znam tačno šta kupujem. Ovdje na pozadini pakovanja vam piše šta je šta i kako se šta koristi u slučaju nekih nedoumica. A također na ovoj paleti korektora imate i pozadi otprilike šta je šta i šta zašto služi. Dok vam za ovu preporučujem da sačuvate kutiju zato što pozadi nema ništa. Prvo ću vam reći par reči o ovoj paleti. Naime, tu pre svega imate standardan korektor koji možete staviti nakon što primenite bilo koju od ovih nijansi. Zašto služi koja nijansa? Ova losos nijansa služi da vam pomogne ako vam je ten previše žut. Žuta nijansa služi da prekrije podočnjake i neke tamnije mrlje na licu. Zelena će pomoći svima koji imaju problem sa crvenilom lica. Ljubičast također služi za prekrivanje žutine, tako da možete kombinovati ljubičastu i ovu boju lososa u slučaju da imate taj problem. Narandžasta također služi za pokrivanje podočnjaka i nekih tamnijih mrlja na licu. Ako imate problema sa podočnjacima, onda možete kombinovati narandžastu i žutu korektivnu boju. U pitanju su vrlo kremaste teksture, lako se razmazuju, možete ih nanositi sunđerom i četkom. Sad ću vam svočovati da pogledate koliko je to kremasto i pigmentovano, također može se koristiti na očima kao baza, a ako ste dovoljno hrabri možete i samo to staviti na oči. Dakle, evo svočeva za Camouflage paletu, možete ovdje vidjeti sve te nijanse. Dosta su pigmentovane kada nisu razmazane, kada se razmažu nemojte se bojati, dosta pigmenta se izgubi, ali i dalje ostaju u funkciji pokrivanja tih nepravilnosti. Korišćenje ove palete u suštini dodaje jedan ekstra korak vašoj make-up rutini.
Ali mislim da bi ovo bio dosta dobar proizvod za sve one koji imaju problema sa crvenilom lica, sa jako tamnim podočnjacima. Također mislim da bi make-up artistima dosta dobro došlo nešto ovako, zato što samo sa jednom paletom mogu da reše veliki niz problema na koži klijenata, tako da toliko o ovom proizvodu. Prelazimo na sljedeću paletu korektora. Sljedeća na redu je Golden Rose Correct and Conceal Concealer Cream Palette. U ovoj paleti se nalazi jedan puder za setovanje, 4 korektora u različitim nijansama i jedna ova posljednja nijansa koja treba da služi za izvlačenje kontura. Ovaj setting powder mene jako podsjeća na Essence-ov matirajući transparent puder koji ja mnogo volim da koristim. To otprilike izgleda ovako. Ja ću vam također i swatchovati sve ovo. Ove dve najsvetlije nijanse ja mogu da koristim ispod podočnjaka, iako sam trenutno malo tamnijeg tena, tako da mislim da će mi na zimu to savršeno odgovarati. Također mislim da je strašno dobra paleta za make-up artiste, jer ovdje ima toliko dobrih nijansi. Ono što sam primetila da se dešava ovim korektorima jeste da se malo uvuku, iako ih setujem u fine linije oko očiju, ali po mom mišljenju jako dobro prekrivaju, tako da sve zavisi od toga kakve su vam preferencije kada su u pitanju korektori za podočnjake. A također se ova paleta može koristiti i za highlightovanje, tačnije ja sam je koristila i za highlightovanje. Vi znate da ja imam jako osjetljivu i suvu kožu, tako da moram da budem jako oprezna sa kremastim proizvodima, međutim nanela sam ovaj proizvod na sve zone koje highlightujem i nije mi napravio nikakav problem, tako da ako imate suvu kožu sasvim sigurno nećete imati problem sa ovom paletom. Ovo su swatchevi tih 5 nijansi puder, jel te ne mogu da vam swatchujem. Što se mog iskustva s ovom paletom tiče, jedno veliko da za ovaj puderčić za setovanje možete da koristite i van korišćenja ovih korektora. Također što se tiče pokrivne moći korektora, odlična. Jedino što mi se ovdje ne dopada jeste ova boja za konturu. Probala sam da radim sa njom, jako mi se teško blenda. Osim toga što se teško blenda, jednostavno izgleda čudno. Čak i u kombinaciji, znači sa ovim korektorima, sa onim puderom koji sam vam prethodno pokazala, ova boja ispada nešto sivkasto, ne znam, nešto se tu ne dešava onako kao što bih ja željela, tako da ovo bih ja lično preskočila, ali sama paleta korektora kao takva mi se jako dopada. I posljednja stvar i ujedno moj favorit što se tiče svih ovih proizvoda koje sam vam pokazala danas jesu mini ruževi koji idu 6 komada u jednom pakovanju, cena je nešto manje od 500 dinara po pakovanju. Idu u 2 miksa, svaki po 6 nijansi. Ove nijanse ste, ja verujem, već vidjeli na standardnim Golden Rose ruževima. Oni se zovu Golden Rose Velvet Matte Lipstick. I u pitanju su kremasti ruževi sa mat završnicom. Nisu onoliko mat kao što su Golden Rose tečni ruževi mat, mislim oni su zaista daju najveći mat efekat od svih ruževa koje sam ja probala. Ovi su malo kremasti, malo lakši za nošenje. U svakom ovom malom karminu po mom mišljenju ima za barem 10-ak nanošenja. Također imate veliki izbor nijansi, tako da ukoliko vam se neka posebno dopadne, nju možete kupiti odvojeno. Vrlo je kompaktno, možete ga nositi sa sobom i u ovom pakovanju i pojedinačno, što mislim da je stvarno super. Ovako izgledaju oni. U svakom ovom karminčiću ima svega pola grama karmina, ali sasvim dovoljno, kao što sam rekla, za 10-ak nanošenja po mom mišljenju. Sad ću da vam uradim swatchove, oprostite mi, ne znam koji je mix 1, koji je mix 2, ali mogu da vam ispričam nijanse. Evo swatcheva za ovaj miks. Kao što vidite, pigmentacija je fenomenalna. Ova je nijansa 01, zatim ide nijansa 10 i nijansa 02. Konkretno ovaj miks čine rozikaste i nude boje sa završnicom u vidu jedne vatreno-crvene koja je nijansa 19 ovdje na kraju, a ove između su 12 i 14. I ovaj drugi miks tečnih ruževa, u pitanju su dve nude nijanse 16 i 27 koje su prelepe. Jedna vuče na boju mesa, druga vuče na rozikastu.
Zatim ide jedna crvena i jedna rozikasta, to su 17 i 18, a posljednje koje vuku na brown, odnosno to su neke trula višnja, neka burgundy nijansa, to su 20 i 23. Što se mene lično tiče, ovaj miks mi je omiljeniji od ovog prvog, nekako se ja lično više pronalazim u ovim nijansama. To je bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se dopao, da ste vidjeli nešto novo, lepo, interesantno. Ako ste probali neke od ovih proizvoda, voljela bih da čujem vaše mišljenje o njima. Također, ako vam se svidao video, molim vas da kliknete na like i subscribe kao i uvek, a mi se vidimo sljedeće nedelje u novom videu. Ćao!